Mea ha te kai tōranga pū e piki ake ai te tautoko ki aia I roto I ngā tatauranga tōranga pū. Māma noiho me whakaara ake I ngā kōrero whakawehewehe I te Pākehā me te Māori. I tēnei wā ko te tūmuaki o Reipa a Phil Goff tērā e whakaputa whakaaro ana, mo te ara mōrearea e takahia nei e ngā hinara me te ropū tōranga pū Māori. Kei te papa I oea tō mātou mātanga tōranga pū a Tina Wycliffe. Tina. Ai ngā haora tatanei ki te rāti taha o te taone I tūake a Phil Goff ki mua I te aroaro o ngā kuia kraua o te rōpū Grey Power. Nā kei te kōrero a Phil Goff anō nei kei te tū te Pākehā me te Māori I runga I te pari e haere ana tātou ki rarohenga nā te mea e tūohu ana nā hinara ki ngā hiahia o te pāti Māori hei tāna ko hone harawira tētahi tauira. To hit the taxpayer with a bill of the size that I've just talked about, the National Government had to do a cynical deal with the Māori Party. And in doing that, they reopened treaty settlements that were made full and final in the 1990s. Me te ture huarangi Tina, heha tā Phil Goff mō tēnā? Ai, hei tāna, ka noho nama a tātou uri whakaheke nā te mea kua tūohu anō, nā hinara ki ngā hiahia o te pāti Māori, hei tāna kua whai hua motuhake ngā kaporeihana pērā I a Ngaitahu, engari ko tātou anō ka pīkau I ngā utu nui, ngā nama nui e hia pereona tāra tenui a ngā tau e heke mai nei, whakarongo mai. National wants to reopen the Act. Labor asks, what isn't working? Will reopening court action help, or would it see the wounds fester? This is really about the kind of nation that we want to be. A respectful, forward-looking country, or one stuck in shabby short-term deals that divide New Zealanders and set one group against another. Me te hatina he whakaaroa no ona o Phil Goff e pāna ki te ture takutai moana, nera. Ai hei tā Phil Goff, hei aha te kiri ake I tēnei kaupapa whakawehewehe I te Māori me te Pākehā. Kāre hoki ōna tautoko ki te whakaaro kia whai tika te Māori kia haere ki ngā kōti. Ana I tua atu I tēnā, he pai noiho te ture. It's no wonder that so many, both Māori and Pākehā New Zealanders, were deeply offended by the comments made by Hone Harawira. Nearly everybody that has spoken to me about his comments mentioned their unease that this controversy was having a really negative effect on race relations. In times where our community is challenged, we look to our leaders to articulate our hurts and our hearts. So the Prime Minister had a choice. He could have condemned the comments and showed leadership. Tina te ahua nei, he kauhau iwi kiwi tēnei nā Phil Goff, hei whakamina noi hoi ngā kaki I whero. Tika tēnā kōrero? Tai hoa ke he ana ngā kōrero I kātai anō mātou ka whakapāhotia. Ko te kōrero a Phil Goff mō te ture takutai moana, ka reia I te paku tautoko I te whakaaro kia hoki te ao Māori ki ngā kōti hei tāna, ko tahi ana ki te hua o tērā, ko te whakawehewehe. Ngari, hei whakautu I tō pātai Scotty, mena he kauhau iwi kiwi tēnei, mai rā no ngā kaitōranga pū e kōrero pēnei ana. No mua, no atu I a Don Brash, nira. Ana, ko te tikanga ia hei whakatō I te whakaaro ki roto I ngā kaipōti kei te whiwhi, pai ngā motuhake tātou te ao Māori. Nā, I ngā wiki ki muri, I puta ia Goff ōna kaha pukuriri mō hone harawira, I waipukengia ia e ngā tino mihi. A te Pākehā, nō reira kua kitea e ia, he kaupapa, he huarahi, hei whakarahi ake I aia I roto I ngā tatauranga tōranga pū o te wā, Scotty. Tino pai wena whakamārama Tina, kia ora rawa atu rā koe.